Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho n'amakuru rero yihutirwa atugezeho muri uyu mugoroba. Amakuru y'igihugu cy'u Rwanda ari he? Amakuru aravuga yuko Perezida Paul Kagame yamaze kugera i Doha muri Qatar. Perezida Paul Kagame yageze i Doha muri Qatar aho agomba kwitabira inama mpuzamahanga yiga ku iterambere World Summit for Social Development. Perezida Paul Kagame yageze i Doha kuri uyu wa mbere mu kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Hamad. Yakiriwe n'umuyobozi w'ishami rishinzwe protocol muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar witwa Yusufu Fakro na ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar Igor Malaha Kayinamura. Inama Perezida Paul Kagame yitabiriye iteganyijwe hagati y'itariki ya 4 n'itariki ya 6 Ugushyingo 2025. Mwanzuro w'uko iyi nama izabera i Doha wafatiwe mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Intego yayo ni ukugabanya ibyuho biri mu ibahirizwa ry'amasezerano ya Copenhagen ku bijyanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage. Mu isi ihanganye n'izamuka ry'ubusumbane, impinduka zishingiye ku mibereho y'abaturage, iterambere ryihuse ry'ikoranabuhanga n'ihindagurika ry'ikirere, iyi nama mpuzamahanga ya kabiri yiga ku iterambere ry'imibereho y'abaturage izaba urubuga rukomeye cyane rwo kuganiriramo ibibazo byugarije abatuye isi no gutahiriza umugozi umwe mu kubikemura. Biteganyijwe ko izitabirwa n'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma. Akaba rero Perezida Paul Kagame yitabiriye iyo nama. Tuvuye kuri iyo nkuru reka turebera hamwe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko abapolisi babiri b'Abafaransa bari mufite imyaka 23 no 35 bakurikiranyweho gusambanya kugata umugore imyaka 26 wari ufungiye muri kasho y'urukiko rwa Bobigny ni mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'umujyi wa Paris. Mbere yuko ibyo bimenyekana, umugore yari yatanze ikirego avuga ko abapolisi bamukomerekeje aho yari afungiye muri kasho mu rukiko rw'agace ka Bobigny. Icyo cyaha cyabaye ubwo uwo mugore yari yajyanywe imbere y'ubushinjacyaha bw'agace ka Bobigny akurikiranweho kwirengagiza inshingano za kibyeyi. Nyuma yo guhagarika abapolisi mu kazi no gutangira kubakoraho iperereza, telefone y'umwe muri bo yasanzwemo amashusho abagaragaza bari gusambanya wa mugore. France 24 yanditse ko aba bapolisi bamusambanyije mu ijoro ryo kuwa kabiri no kuwa gatatu w'icyumweru gishize, gusa bo bavuze ko ibyo bakoze byabaye ku bwumvikane hagati yabo nawe. Umushinjacyaha wa Paris witwa Laure Bocco yatangaje ko abapolisi bashinzwe gufata ku ngufu ndetse no gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakoresheje ububasha bafite ndetse bahise rero bafungwa by'agateganyo. Laure Bocco yongeye kandi gutangaza ko hari video y'amasegonda 4 yasanzwe muri telefone y'abo bapolisi yerekana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kandi ikaba ari kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane byashingiweho. Ubu mushinjacyaha yavuze ko ikindi gituma abapolisi baratawe muri yombi ari uko uwo mugore basambanyije yari afunze kandi ari mu maboko y'inzego z'umutekano ku buryo atari kubona uko ahakana ibyo asabwa, agasanga baramusambanyije atabishaka. Minisitiri w'umutekano mu Faransa Laurent Nunez yavuze ko ibyaha nk'ibyo byakozwe n'inzego z'umutekano bidakwiye kandi ko nibahama aba bapolisi bagomba kubihanirwa nta kabuza. Ibi rero bibaye mu gihe Ubufaransa bumaze iminsi buvugwamo ibyaha byinshi byo gufata ku ngufu bikozwe n'abantu bafite amazina akomeye ndetse byagiye bikurura impaka ku burenganzira bw'umuntu uwo ari wese mu gukora imibonano mpuzabitsina yiyumvamo. Byatumye mu cyumweru gishize inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yemeza itegeko rishya risobanura gufata ku ngufu nk'icyaha icyo ari cyo cyose gishingiye ku mibonano mpuzabitsina itemeranyijweho n'impande zombi mu buryo busesuye. Amakuru yacu reka tuyakomereze kandi tunayasoreze mu gihugu cya Tanzania. Mbabwire ko Samia Suluhu Hassan yarahiriye kuyobora Tanzania nyuma y'iminsi mu mijyi ikomeye iki gihugu haba imyigaragambyo yamagana amatora abaye tariki 29 Ukwakira 2025. Uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare mu mujyi wa Dodoma kuri wa 3 Ugushyingo, witabiriwe n'abandi bake biganjemo abayobozi n'abahagarariye ibihugu mu rwego rwo kubungabunga umutekano wabo. Abakuru b'ibihugu bine nibo bitabiriye uyu muhango ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, Hakainde Hichilema wa Zambia na Daniel Chapo wa Mozambique. Nyuma yo kurahira, Perezida Samia Suluhu yavuze ko abakoze imyigaragambyo bahungabanyije umutekano w'igihugu, bamenyesha ko uburyo bwo gukemura ikibazo bafite ari ibiganiro kuko igisubizo cyavamo cyafasha bose guhuza imbaraga bakubaka igihugu. Ati ndasaba bene gihugu bagenzi banjye guharanira amahoro n'ituze. Ndashaka gukoresha uyu mwanya nk'umubyeyi nihanangiriza abagerageje urugomo n'imvururu. Bumve ko imvururu ndetse no kubura amahoro bigerageza imbaraga n'ubwirinzi, ariko kandi ibiganiro bizana ubumwe n'ubwumvikane.
yashimiye imiryango mpuzamahanga yohereje indorerezi mu matora ya Tanzania n'ubutumwa bahaye igihugu cye. Ku bandi banenze imigendekere yayo yasubije ko ibyo nawe yabibonye, ati ibyo kutubwira ibyo gukora turabyanze. Tariki ya mbere Ugushyingo, komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida Samia Suluhu yagize amajwi 97.66% kw'ijana, ahigika abandi bakandida 16 bari bahatanye. Icyakoze ishyaka Chadema ry'umunyapolitike Tundu Lissu afunzwe ryo ryamaganye ibyavuye muri amatora, rigaragaza ko atashingiye ku ihame rya demokarasi. Perezida Samia Suluhu yatangiye kuyobora Tanzania muri 2021, yasimbuye Dr. John Pombe Magufuli witabye Imana igihe gito atangiye manda ya kabiri muri iki gihugu cya Tanzania.